Ka Indian Red Cross Society West Giant Hills District ha kasin ka baningkong kalapunlong ya kajing ay snam sngewbha ha Jowai Blood Bank Center panaler Jowai ha sngewbha. Shwa kajing ay snam sngewbha kaladan kajing alang kabalapan ya da uma W Lingdo Chairman Indian Red Cross Society West Giant Hills District. Ka Dr. P. Syllad, Medical and Health Officer, Blood Bank Center, Jowai Civil Hospital, kalayaro bat ay kublay kerpang ya kitu ki bakloy ban ay sngewbha ya kasnam, bat lingba ka jingkelut mensim jongki, kanyarap ya ki bapang bashitom ban yo snam ha kapor ka babyang, bat kalapan shlor ya baro kinong ay snam sngewbha, ban ya biteng ya kakam babha. Ya kan mo ka program ni ka awareness is very important. Andre ka jinduna pa nakaliang jo ka department nakaliang jo ka office hi ka dei ba ina dina ka awareness ka kita hakibon pun bentang ka bengilakan ay awareness ki pro kita ki IDC material kita ki media ki ba ka si pan ba jadi laya rak sa ni bantu priang ni awareness sa pang blood donation sa pang how important blood is okay the main kalenti ka biang pa kan ai awareness ki we gidai ma pi lam kenuksa pi ban kam ban kren ban ong ban pang da kitin e da ka action ka jinle ki ka ba ai ka ta ki a big awareness to our society la donation ka ba ai snow pa ka snam ki voluntary blood donor today ki naw ay snam sngewbha ki ba ay sngewbha snam joki ki blood donor ki day ki ba ay snam okay ki ni blood donor ki don lai jai ki way ko number 1 ka day uday voluntary blood donor ta ba ay snam sngewbha ba ay claim da pakat claim da expect anything in return. Ubaan pa din bangi ong replacement donor ni tipi bangi kumbali lang kiwe pati batang ko the whole of Meghalaya ngidang simbi ka replacement the replacement donor ude to uba one replace one eye biang one siu biang kasna pala asim na na blood bank balai pa din bangi ong ude professional donor ude to donor uba sim nakapisa ni sim anything in cash or indeed haba uai jingerap ya kasnam nangta ti ngilan ni tip kasnam balong kaba so precious but at the same time hadu mantam panla ban chna ya kasnam kumachna ki kita wai kasnam hagaji sha kalalong more powerful and more it's more helpful than medicine. Kalau kawai na kitawai, andre ya kasnam halaman tampa akan sna. So habadan kam snam ni hapan sim na para priu. To ain para priu uday mati mangai. Tikun to Tiuta para priu pade ba la kan ais nam uday bakum no. Kentay kilakan ay sinna kilakan ay. To anyone that has reached 18 years till the age of 65. The 65 years is quite an age. Okay? For regular blood donor, untuk pala isnam man kapo regularly, kita kailangan ay hado 65 years. Daong pa debang one eye the first time, the pimna one eye da 65 years. Okay? For voluntary donor, we can donate till 65 years old. But for a first-time donor, then it's not advisable to donate at the age of 65. How often kan no save la ang ay kisnan. Kisenrang kilaban ay man la kalainan kapag ikan pay pa din man nakasawanan. Klem takta ika ko ikiya jongki. Layo jingkren na uma Nong Plu Assistant Secretary Indian Red Cross Society West Giant Hills. Uba A.N. Sawian General Secretary Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch Long, but Uma Ohiwat Lalu, Secretary Indian Red Cross Society West Giant Hills. Ha kani kasngi ladan kat nyongot ki bala ais nam na ki arpu arngot ki dkhot ke Indian Red Cross Society.
Jongi in sokmen shipune bagi ai gajing shan jongi ka bagi na nan bagi la ban pinher ya ka lama ka jongi so red cross na central bak kham chujram na wisdom shawai ka sandin ba kijingan ka jongi ki dkhot ba tu ki na ram ka ye ki jongi ki li ki jongi kui dkhot ki jongi ki life member ki jongi baki parlok ki baki ya ka red cross ya ka lat baki ka kabul yang buat shimru pada nanti kesenjam bab penyawan pada sngewbha yang snam menjadi hal yang kor kalau ke pasungkan apa yang sngewbha dan perlai ko armor ki grill ki bak ini bantrai na kunta jongki wepat balik orang kota nomor ban ai kalau sebab hal yang pakai hal bang ini ki bon setang di Jepang riban ai ya ke kalau bersyukur dibuka dan berpaul dengan sokmen bani bagi dkhot kila shim yang senjam juga kinoyam ke ini jadi berbaik yang kini ke blood donation kan